Hei hi All India Radio Aizolani Chanchin Thar Achiar tu CVL Ruata Don't Thani Somparuka Aizol Municipal Corporation in Thantura Political Party Tengor Takin Vote Anzong Mek Deputy Chief Minister Puton Luyan Khosol District Kalpuitan Tour Focus Project Ahong Ramchumi Puinoi Somli Pakuchuangin COVID-19 Shidanna Anlato UN Security Council Chuan February ni Khatatanga Myanmar Sipaiten an Shen State Councillor Aung San Suu Kyi le President Win Myint te chuanghal turin annor Aizol Municipal Corporation in thlan vote hak turin kar khat or awmta a political party ten ngor takin vote anzong meka Aizol khachung mun rang campaign thom aring to hle ani MNF Advisor Health Minister Dr. Arlal Thanglian le Pulal Road ki maten voin khan AMC campaign a thuan soya AMC ring to diktak state a MNF kai khoi sarkar mek ti hriain ruam manan siam thiamang ti rin ngam turani ati Pulal Road ki machuan AMC chu ama alakal theilo no pangkai ngai chola pek ngai ani a ti changtlun angai na le thuam chak angai na kong tam tak a oma wangin AMC a state a sarkar mek AMC kaya chobartu tur sarkar hi atul hleni ati ZPM party chuan street campaign anei meka Team L bia in Trenin Aizol khapui mun rang campaign an nei ani ZPM AMC Wat number 2 na thu soitu ZPM leader Pulal du machuan MNF unauten municipal chu an farin angin soima se municipal chungchanga assembly house bil pulut masaber chu khati hunlai ZNP te kha ania MNF sarkar chuan du lovin an paithak saka amai ro chu central atanga sum local thei kha an it sia wangin Neive Trul ni khan an thasia akumle maya assembly house an pulud le ani ati BJP Mizoram Pradesh President Puwanlal Muaka chuan AMC in thana BJP ten sarkar na an siamani chuan masona lo mu ngai lo thil an thlentir don nin asoya mitam takin BJP biala chau du sakbik na a omani chuan awa fair om lo ve ti zo na om thina nimasila BJP chuan corruption ado tlata wangin party dangin sum an lo enkol to dan enin an rin ngam to lo awangani atia BJP telna sarkara chuan digna le felna mangin mitin huap sarkar siam ani thung don ani atibok Mizoram Pradesh Congress Committee chuan voin khan Aizol Press Club a thuthar la khom tu te komin Aizol Municipal Corporation nuaya bolhlo manga mi pui bum tu ten bolhlo manga sum an siam thu an soi MPCC Media Cell Chairman Dr. Lalian Chunga chuan Aizol khapui chunga bolhlo paidan omzonei lo tak MNF ka khoi AMC mi pui an bum na chiang taka Congress Party in a hai chwa nuwa MNF Party ho tu ten soi fia ngai na an thelo ni na soya sarkar lai pui chuan Ministry of Urban Development kal tlangin ruwa manna asiam nge ya MNF kai khoi AMC sarkar chuan sarkar lai pui ruwa manna anga kal tum ve deu sin Aizol khapui veng tam takte bolhlo paidan in anglo tak tak a man tir ni in Dr. Lalian Chunga chuan a soyani Dr. Lalian Chunga chuan state sarkar ani emo AMC ani emo MNF sarkar na renga boina atamti soin party mile sa indu sakna uchuak tak tak mu tur atamni na soya hei hi state sarkar le AMC kal toa mu tur tam tak aomti soin hetiang ani awang hian nam party inti MNF ta chu zofa te Jerusalem Aizol khapui enkol tur chuan an rin tlak lo ti mi puin thria se andu ni na soi ani heti lai hian Mizoram Pradesh Youth Congress Committee chuan voin khan Chief Minister Puzoram Thanga hena Puroba Romo eroi te minister ani na atanga bang turangen na lekha an thelu ta tunlai Mizoram boruak ommeka mi pui rong bol na zaom tak chuan Mizoram le ami pui ten aram ro rel tu te an mi mal nuna an du tui tial lain Minister Puroba Romo eroi te chu an bei sei lo zong taka thil thalo ron thlen tu ani ta ka wangin a Council of Ministers atanga choltir turin Chief Minister an ngen ti an soi ani ZPM thalai point tunhaya social media Puroba Romo eroi te Minister of State chungchang darmek chungchang chu ramshoi tu le mi pui rong bol tu chunga thlenga tan chuan amoi lo anti thu soin Mizoram sarkara ani na poimo chelte aban san ngei an phutian soibok ani internet kal thanga project helu na le vilzui na tur project management an evaluation software PMES phase 1 voin khan chief secretary Pulal nun moya chuango chuan ahonga PMES hi Planning and Program Implementation Department le Information and Communication Technology Department tangkop buat sai ania
a software hi Mizoram State E-Governance Society siam ani Ministry of Donor Northeastern Council Mizoram State Flagship Program SEDP State Sarkar Project Rang Planning Department a thelu tur te chu PMES kaltlanga thelu tur ani to don ani Central Sarkar in tilo tur abitukte zom kimlawa format diklawa project thelu tamtak om thina wangin chumiti bona tur le rangzoka na tho ani theinan he software hi duan ania PMES software hi atho khanani in project proposal submit na tura duan ania planning department in verification le monitoring anti zuina tur PMES phase 2 hi hunrem changa hon ani le don ani Deputy Chief Minister Puton Luya tuichang assembly bial tu ni bok chuan Khozol electric venga DAO Khozol pisathar le Khozol districta kalpui tran tur focus project ahong Puton Luya chuan international funding project duom tak Mizoram in anei thei chu wan nei thak ati tho soya IFET kaltlanga focus project thatak chu agriculture le akai noi department te malakna kallai te maiba ka malakna thar duom tak tak te tho na tur ani awangin district in achhor tangkai hle don ni na soibok ani Agriculture Minister Pusilon in sang appoint Hussein Mizoram district khan masak palite belcha tura UN awin Khozole Saitwal districta focus project kalpui RMT ani atia ele barde chhokonga in tawdelle kunha thok tu te choikan chu sarkar thil tumlian ber ani Hussein ele barde chhokonga in tawdel ni turin economic independent kanla sual mek zelani ati Voin Khan Lunglei district chunga police ten court lamati felto rui hlo anman cheng noi sompali sing khat sang hi hu antiral heng rui hlo man sa te hi Lunglei sub headquarters OMA president pulal ro thangan ahalrala he huna hian Lunglei additional SP Lunglei SDPO baka police officer dangte antela halral ani mai rui hlo te hi Lunglei SP kai hroinan hoya Lunglei district drugs disposal committee in uluk takin ain felveka Voinaru hlo halral te hi heroin number 4 gram zali somruk paruk point paruk pakhat chengloi sompali hule sangruk hule ganja kg ni point pakhat pariat cheng sangruk hute ani chanchin thar hi All India Radio aizola tanga puan ani tun thleng rampuma COVID-19 thadana la to za chu noi somli pakua singa sangkua antling toa darkar somni palikalta chung khan mi noi nga chuangin thidanna anla ani Health Ministry chuan thidan na la zinga za somruk pakhat chu state le uti pariatami anni thuasoya India rampuma thidan na la to zinga za som pakhat point pakwa chu Uttar Pradesh mi anni heti lai hian ram chung COVID-19 shikai enkol dam chu za som kwa pasari point pakhat paruk anni toa darkar somni palikalta chung po khan shikai sing khat sanga chuang enkol dam anni COVID-19 ria tanga dam chuak le to hi vaibel che khat le nuai li chuang anni to thu Health Ministry chuan asoya tuna shikai enkol lai chu noi khat singa sang khale jali somruk ania chu shikai to atanga chuta za pakhat point pali bial ani United Nations Security Council chuan February ni khatatanga Myanmar sipai te nang hren State Councilor Aung San Suu Kyi te President Win Mint le midang te chu chuanghal turin annor UN Security Council chuan Myanmar rama emergency puana ni chu anla thu tak leya dan tlo chan tur mu malpo omlova in hren ngot mai chu andem thu an soi ani UN thu chhuena soidanin an member ta chuan Myanmar mi puiro rel na chu an thlop thon soya mi puiro rel na tundin te tharum thona thunun te mi hring dik na le chanvo in za sakte mi mal zale na tundin te chu poimo anti thuan soi ani chanchin thar puan ti top mai chanchin tlang pui tun thani som paruka Aizawl Municipal Corporation in Thlantura political party ten ngor takin vote an song mek Deputy Chief Minister Puton Loyan Khozol district kalpui chantur focus project ahong ramchung mi puinoi somli pako chuang in COVID-19 thidanna anlato UN Security Council chuan February ni khatatanga Myanmar sipai ten an hren State Council Aung San Suu Kyi le President Win Mint te chuanghal turin annor chuti jong chu chanchin thar kan puan thei chuani